Stop ganjel ke toko nguli sirup. Stop malu mengamal rukuni siup. Si maruku, aduh lacur man. Ada bang istirahat sekegungnya lu. Nah, kadang madam-madam bang lalu. Ada Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om simbol ide Samyang Widi swasti selamat astu dumogi dumogi ragi selamat sangkaneng swecan ide Samyang Widi tepuk tangan biasa semangat. Guli lode di ngomongku gati ke kayaknya di ini. Aduh, ampure suksemu puniki ulemandu ini titiang saking wondres bodoh bin merenges. Saking wondres akahasem kenten nggih. Nggih disangsit nah ada masih wondres sampai keliling dunia wondres tiangnya gitu. Nggih. Kadina sing tawangnya wondres akahasem tiang nggih rajang kerawuhan sareng sami iki. Nggih. Napi was. Adi kedek kengkel kedek kedek. Adi mau ngomong rajang kerawuhan kedek kina alah. Niki kan semeton napi wastan sire seksi sound system nih efek nih matiang nih efek nih cara ngomong dia gua rasa seni asanan oke kadang gua rasa seni ngomong tarik ben polumani tarik tes pangdingu ke PPI kena apasan pangdingu pasing dang medem kejang ini gini nih medem medine dini nih ini di BTN masih dang medem kejang main niki kan rakane napi wastane semeton arya dawuh nya cek tuh ayo milu nopeng ieu nyuang ngongkos nih niki kan semeton arya dawuh Bali Ageng dan kenten ampurit yang mah bahang mari itu nih dek maci buku sih gitu arya dawuh Bali Ageng niku sugere tabik pakulun riset pemadegan dane dalam waktu renggong sebenarnya Arya dawuh Bali Ageng punika sak make pejabat napi mawenan kenten akal rawat ange penyarikan Arya dawuh Bali Ageng risa pemadagan dane dalam waktu renggong diteruskan oleh Sri Aji Kresna Kepakisan Arya dawuh Bali Ageng punika sak make penyarikan sak make sekretaris yen kadi mangkin di Indonesia puniki Arya dawuh Bali Ageng punika adalah sekretaris negara ragani jabat nih jak makejang amat hebat nih tepuk tangan lagi angkal cingakin deh uling maluan pelinggi nyongkok bidan nyongkok saat ini nyongkok bidan ini penyengkeri konen kini penyengkeri ini uling diurungi nah nih sangai ini encang-encong ini nah makin peli oh, cek. Ada cara mati polone sing nelik. Oh, niki pelinggih dua ini sampun jangkep sampun becik gadi. Penyangkari sampun becik nike teh make ciri semeton di tiang ngriki sangat sumuyuk luar biasa. Uling ngawen tenang upacara melaspas memangguh pelinggih nyantos mangkin ngawen tenang upacara ngentek linggih tuh. Amat tuh. Sarang kuda Riki? Hah? Ajak doang dase. Mimi ajak doang dase ngidang teglingih sangat luar biasa. Apa nih ngeranang? Semangatnya ngeranang. Semangat nguen tenang upacara ngentek linggih nih ke ngeranang. Yen sing semangat, apin ajak satu sekeramane. Sing idang nguen tenang ngentek linggih. Tuh. Ada anak nyumbang ngaturan topeng kau nih ada nak maturan gong koni Raina Purnama kapak paling alih gong koni gong ini cen kaden kalangon koni ngalih gong desu koni pemangon koni gong ini dangin yes pemangon koni gongnya di semua sudah aji bekupuan koni aduh Raina Purnama kapak sayan mekejang angkal uling ngarek kepit mata nai nih sing kepit mata jelema uling ngarek kepit mata nai
dirurungi gede nih bu aja kalau dene nih aja dipekan kangin kau ya nih tapi rejang diwu liwat menang kau besok lebih berejang renteng menang kangin besok itu tukang Banten nih so tukang Banten win jam putus mengantus kegungi mana pick up nih menang lijek ada luas nih itu menang kaju nih weh tepuk ada anak melis kone semangat ling liwat anak melis kone anak nyekar di segara bak asal purnama kapat adanya purnama kapat dewasa paling ayu ya diastunya kepus wih gimana bu skincare si kangwangnya skincare hilang ulian purnama kapat mainannya karen nih konang ngejani konang ngejuni konang melis konang buang pang keluar manis istirahat nih taringannya pang keluar oyong nih weh ibi melis nih wih telek mata naim kajang nih ibu-ibu es anggul nih aduh semangat gati lu bantu mbene ngelagai anu ju lah enam purnama kapat lu ngasih gitu masih keramane nyemak gegay ini purnama kapat tuh nyemak dewasa nih paling ayur angkal menuju raina purnama kapat niki ampun puncak nih upacara dewayanya nenek kelima keenam kebude ampun angkal enten upacara masagah nanya kepitu kaulu bombak ngebuk bung nangluk merana bung kesange bung gogoh menjalan ting taling asal berainan asal bercar dunia begitu rainan purnama kapat mengkacang lais jarum mangku lais tuh sulinggih lais kone ada sulinggih ping telu kone munggahane sekegong kone ping pindo kone kupan kone tupingi ping telu kone tukang Banten nih mekupok kone wete ada anak yang ngarang pepayasan ane ngigel kone kanti sing mangan payasan kone wih bunga mas lais wih salon lais wih jom makajang lais mekupok Suanos cocok mereka barak ketimuan barak ulian lelah nih aduh nih agak mana nyajar 3 hari nih nyajar 3 hari bis pun muane aduh nah suwe darmaning peragina topeng dan yentan wenang ngawiganayang pamit tutur kelawan perbanyewal mangkin nyatu demen ampure niki topengnya bes kelaisan topengnya terlambat itu nih de pegawan kone munggah ampun we mangkin jero mangku kone ngayabang kone nggih jam sieu masalah nggih kone jam sieu meriki we jam sieu jam kutus rejang rating is begigel amat ngatne rejang rating bes sing sabaran gati uleng 1 bulan yang lalu wih, maro nyujuk kang tetaringan subuh. Nah, gerati bersih lu rajang rentingnya di ini coba. Jam putus sebenarnya ngigelang rajang renteng. Topengnya bom keayangan yang ngigel medauh. Wih, keng-kenang nyudang jani nih pipis nih subet tampi. Subet teleponnya kan. Niki Pak Joro, niki topengnya berantos sange kone bes kegongnya miyah-miyah nage angkutnya gonge nih. Keng-kenang apa tiangnya jani nih udah keramannya kajang lagi mau pamit aduh. Ulian semangati ampure agak kasepan gede nih mau desa ada foto mengunurin mau anak beli pandit maturan topeng mal terlambat setengah jam mau foto orang laki kan ini kenyat gaji awak bemunyi hilang masih wih nah yang alusang gadi deh gerete gadi bungut neng mungkin nyatu demon ragane kan wentenang upacara ngenteng linggih tan kenten dasar anak yang laksana yang upalinggih ngenteng linggih niku wantah tetiga nih sing tukang Banten nyatu sing bisa topeng nyatuane sing ada topeng nyatuang teri ampun angkat dong dadong iki ketika dek dadong mangku bedek bedenik pri angerjeng semut antuk apit itu bersaluk yang pasti aduh napi wasnani ketiga dasar anak yang ngenteng linggih asiki yang ngelaksana yang upacara ngenteng linggih di saat
pelinggih punike mepugar atau nyujukang pelinggih baru. Niku dasarnya. Wenang laksana yang upacara ngenteng linggih. Nomor 2, mupuk pedagingan. Umpami merajan duwene puniki seket tiban konentain ngenteng linggih. Mupuk pedagingan, wenang diberikan energi kembali, dicas kembali energi ketuhanannya. Niku dasarnya mupuk pedagingan. Nomor 3 ngelaksana yang upacara ngenteng linggih punike. Nomor 3 sangkane wentenang upacara ngaben. Umpama niki kita ngaben masal, beda konsepnya. Ngaben pribadi yen wentenang upacara ngaben pribadi wenang ngenteng linggih puniki melahirkan piodalan. Dasar anak king wentenang upacara piodalan puniki adalah melalui ngenteng linggih. Yen sing ngenteng linggih sing dadi wentenang piodalan. Konsep dasar nih kewali yang ngerosang ngenteng linggih puniki asenang kebing-kebing song jiti kude kena keturunan alkian ini. Kerama aja uang dase. Oh, biaya untuk linggih bisa 100 lebih dijal yang pipis. Wih, bisa sing medem-medem keraman ini. Yang bang. Hah? Kali yang bang. Mirah tuh betare. Sudah tuh kebet-kebet. Maya bulanan. Ya bunga 2%, ben kebing-kebing bisa gitu. Bisa kuting celana madep. Nika dasar nih. Asiki mepugar, mugar pelinggih, wentenang upacara ngenteng linggih. Dawage niki kan mepugar, niki sampun dasar nih. Upacara ngenteng linggih melahirkan piodalan. Piodalan melahirkan upacara pingkupan niki medage ngingkup. Apalagi kenten. Ngenteng linggih, piodalan, peingkupan dados asiki. Niki sampun jangkep gadi. Napi mawenan kadiasa punike nyujukang pelinggih sangkal ijuk wenten penyegjag. Wenten. Dipujuk aja kangin wenten penyegjag nih. Yen wentenang upacara ngenteng ling nih iya sing tukang Banten sing disit nih tuh pingin nyatwang nih gini nih. Nah agak tadi mau desa upah nih. Lebih upah nih mana? Wentenang upacara ngenteng linggih punika main bedaging penyegjag. Nah pisan jeg-jegang pelinggih ide bedharu jeg-jegang. Usan ngemaryang penyegjag wenten sani kebaos pengentek biasane pengentek punike kepicaan oleh dani sang sulinggih. Jeg-jegang linggih ide betare. Secara konsep upacara niki. Jeg-jegang linggih ide betare, entegang linggih ide betare. Cara ngai layangan nih. Beluang gati layangan nih. Jegeng. Mau wibawa kewale sing nyak menek. Ngeseng layangan ini berarti kuang entek. Layangan mau wibawa. Begitu disubani ke perang enteg angin barat, wih sangat luar biasa niki sate mawinan penyegjag wenten pengentek wenten niki sampun bakti upacara pengentek linggihan pecaruan manca satu caru nih manca satu upacara dasar pecaruan niki manca satu niki sampun jangkep sangat luar biasa sekali luar biasa. Medaging peingkupan, nah jadi nyatuang peingkupan jadi. Upacara piodalan punike wenten kekalih angkal bakti duwene pasti kekalih yadiastun ada satu panggungan. Satu upacara piodalan katur ring ide betare. Mangkin tegak piodalan nih. Cara nyatu aja timpal mereka ini nih. Cara medarmu wacana sing nopeng asalnya. Bakti katur piodalan katur ring ide betare. Nomor kalih bakti piodalan peing. Karena jagi mawali sang yang atma ke siwa onang kada ada sang siwa sangkal wenten upacara ngaskare punike medikse sang yang atma pangidang mulih ke siwa keten konsepnya atma wedane nyekah kona perangkat koneng wenten upacara nyegara gunung segara simbol meme gunung simbol bapa mengembalikan ke alam semesta man SK sang yang atma perangkat konen wisi majar-ajar win ngajar-ajar kone ke besakih kone ke pedarmaan kone ben ke gel-gel kone dasar wana kone ke siliyuti kone misi ke jembrana ke pura gawalawah kone perangkat gitu misi ke puncak luar lempuyang kone sing kawang di kayangan 3 kone ping perangkat kayangan 3 pojok batu pas sing kawang pojok batu kone punya sinunggal sing kawang keliling balik semangat pangsing kiap jadi kan nyejer nih mani memus dari ini nih
Megadang jangan nah. Ajar artinya aja nunas panugerahan sangnya atmu doneng jagi pulang ke alam siwa wenang kedadosang siwa nunas SK sangnya atmu peragat ngajar-ajar kok nen kadang kan peragat kok gegain ngaben angkal tuh mati ada nih hidup kayak wah hati mati aja ngaben kuning si nyekah kuning anyudang kuning kepasiwe anyudang deh sing cukup anyudang deh misi kedetin kuning wen tunjal di rumah tadi yang sekah kuning wen tungang kuning kepasiwe tungang kuning wen kedetin kuning kau kan ada nih weh ada jaya mai cak kedetin cai mai aja ke mentajan gitu mana kita mentajan weh aja ke majar-ajar kuning wen tuh sune ting misi belagan jurap lau tinggal aja ke majar-ajar kuning sun majar-ajar peragat kuning majar konang nih paling finish upacara paingkupan ngingkupang sangyang atma meraga purusa kelawan yang perdana dadosang asiki sangkal dua pengling seri maluan sing dadi konis matang adane napi mawenang kenten doneng sampun dados asiki meraga purusa kelawan yang perdana lanang kelawan yang istri munggah ke kemulan 3 sakti napi mawinan kenten doneng sami kawitan wit iraga punika dasane di kemulan lekat masih di kemulan medlu bulanan nganten ke kemulan abodaksine pewarangan mati masih di kemulan unas itu di kemulan sangkal yenten wenten sulinggih dasar tirte anake nunas tirte pasti di kemulan tirte biak kale tirte dormangale tirte prayasite tirte caru tirte piuning sami di kemulan sangkal usan peingkupang dadong asang asiki munggah ke kemulan yen bahasa tepat secara kampus nih wayah gati pak yen di kampus nih pelajaran S3 nih pelajaran ini paling pengeng nih pusing hidang mikir gitu dan ngelingyang bahasa nih ya ngelingyang wenten pelinggih nih bahasa yang paling tepat punika adalah ngunggahang menaikkan sangyang atma perantara pintu gerbangnya punika di kemulan 3 sakti mawinan irage ritat kaleng ingkupang punika membuat jaringan internet menghubungkan ke leluhur sangkal bisa mesang meraga kawitan ayo kita lali ring kawitan te yan kita lali sugih gawe nieu kirang panganie angkal sing dadi kuning sapken kawitan cihna pangsik sapken kawitan nangkil ling betari yang guru di kemulan 3 sakti menghubungkan jaringan internet kepada leluhur mohon patgerahan tuntunan agar diberikan sarining amertu sane luwih usan wen tenang upacara ngendeg linggih tadi tepuk tangan kenten dasar nih mangde sami unang teng kenten malih bidan jadi mendem penyegjeg sampun itu nih yang ngalati polone nggih penyegjeg sampun munggah pernah nih niki tiang wen tenang negosiasi ngajak ide begawan sing nawang purnama kapak ide ya tuang tiang nak sibuk gadi niki ide den bang munggah nyanan peng liu nyanan tiang ngopeng sing bang mapelu ya dah kayu nih dane kan wen tenang penyida karya semengan kuning wen tenang penyida karya enten tiang nujuh luas ke Sulawesi itu nih maru dunia menek kapal ini lebihan loh ar nih loh aja keluh tuh mikir teh mawinan di tiang sane nunas napi mawinan kenten yang itu nih penyida karya mangde sami uning ten kenten ya diastun topeng pajagan yen topeng pajagan punike sing dadi njojok-ojok ngebles topeng sida karyene ten kedadosa tiang sadalaku pergine kena bisa me kenten wenten nilai-nilai wenten tari penglemarne kadi mangkin ampun wenten penasar usan penasar penangkilan nangkilang dalam sida karya wau medal dalam sida karya topeng nambah ongkos nambah sesari nambah sami nambah daden nih gitu nikah keras halus gitu harus gitu belum hidup kan tinggal nanti nah nih oh niku teh mawinan semangan kunitan meresi dayang kedua neng kobat mangkin wenten bakti pengelantur yang terakhir di beleleng napi malih disangsit penyinap makiri penyinap wau medalang topeng side karya mangde puput labde karya yang upacara pengenteng linggih kadi mangkin
niki yen itu nih ngigelang topeng Sidekarya Bali Selatan ini batu ngeriki tapi mainan kenten ide sang suling geh memujuk kong memunyi yen ada wayang memunyi topeng ngigel topengnya sih ada mau balik makan gaji buta gitu topengnya ini kenten Bali Selatan yen Bali Utara di Buleleng sebilang penyinep pasti kenyolahang topeng Penyidekarya mangde wenten tuntune napi mainan kenten kadit yang atur tiang itu nih wenten pamitutur kelawaning pebanjol niki sampun media topeng punika diberikan celah untuk memberikan dharma wacana secara tidak langsung usaha kenten usaha punika wau bebondresan wau medalang Sidekarya kenten nggih suksema niki nggih konen manpokari tiang